Bulavinaka, I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. I love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. I love Bula FM. Talk about in Bula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tuleb, au what you to go and talita na parang ng Bula FM, balitin na bantu na sir. Bula FM, number 2 na sir. Isambulu binaka, sa kwengo na pala leka ni nonda tukutuku na bungin dai. Soli ne tutong imbimbi kina ronando titei karo bandin dinta kiana kiana teivaki endo nan rawono sanga bulu poindi ono na kilokaramu na wainganga ni beba matinitaki na marijuana ene titei mai ndabe danra wanimbuka teilebu. Mbala kibali bebesu o waisake kalolia metini kadhiwa na mbaki ia okaminieli nangeleza tutungi taki kambala kibali bebesu me tini kawalu na mbaki kayo turun lewa sa listemo isaru ilebu na wainganga ni bebo matinitaki ka ni na sala murianga na tutungi bimbi ia sa rota turun lewa lebu temo veirto no visa me sana vangi abu taki na waingangongo kamerto na tiko talangakina na ibagalislesi ni mata velewai sa tutungi taki o salendra pertap kau bisa tau manda membaki tini karua bula tini kandua ena nona kuduba endo ngane lewa ambaki tini kaba ena ambaki sawoti ambe teki pertap o turun lewa Justice Vincent Pereira katutungi teki kwaya borita kina matabilawai ni ado na bikaongo ena police old Jim suba ena karua ni bula Januari ena rondol tini kaono andre teki ngone lewa o pertap ka kuduba kwaya ena loma ni Jim ena taka tini kandua na ambaki kiri kandona bula ena loma ni berni ngai soli buana ngalala ne taka itu tumba bosa na bali bola ni mata ni tu Amerika ena buku ni tuku lastaki membaleta na visa ka tuku ni wabu itu ga biti na ngaunongo waritaka ne bolsi sedaki ni bali bola ni mata ni bonu Amerika ena nota bonua Dimitri Tarakhovsky nirto sa reda rawan na be tuku ngo ka pa matala tiki kina ni na soli nga be biti endona rauna visa ena loma ni dona mbaki kuri ni betu tugongo la sutaki kuri Tarakhovsky ni kepa kaenda ngandre ba mente kilani tukutuku membaleta na be la kwa ki Amerika endondonu menda ni sikoba na nonroto mon libliba sena website kina gito esambule buna talo kalione na soko na leo ni timi ni Vodafone Fiji 7s kama bona bana kasa tubu garau mena boitabi ena sotsota ni Sydney 7s may tabekir na pagleleka ni no ande tukutuku na kene kuri ninga isema en Radio Fiji 1 kay Nambula FM ni pwedeng binaka. Sa arnayana oya wo chonen rut kile bai buni moli rakita kira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 Dalong ali baga panano makaya matona penantarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach oya wo lavini nambuli mana simba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalang ko police matawalu susunemba ang bulabat may Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandumay bitin bonga ni BNN